Difu Multipurpose Indoor Stadium along A Karbi Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen Kesong. Difu Government College DDC ang dengalong admission long litik nitum Chesong Bomji DGCS US. Hamren ben rong cek keceleng PWD atuar lang sumepiara tatum turpaksi keceselam. Kardom kat news sabirda thanbang nilijuna litimungpi non birta ang tonpen arju ikha. Difu Kasa Sport Complex along special package pen bang Faruk Rehinia Phan Kijang Multipurpose Indoor Stadium along A Karbi Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ardeng pen chitini bhaisir ke pani kesom. Long Egisoma Mailong, Karbi Autonomous Council CM Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Bay, Karbi Autonomous Council EM Atum, Lun Singh Tiron, Mongor Singh Timung, Amar Singh Tiso, MSC Atum, Richard Tokbi, Dor Singh Ronghang, Lapendifu Municipal Board Chairman Rak Roatum, Chitongdun. CEM Ronghang Pen Long Egisoma Mailong Kaning Jepon Ke, Non Laso Multipurpose Indoor Stadium Ki Kim Kirang Lake, Ningkani Siang Bongsi, Patang Ponpo Lapen Laso Indoor Stadium Ke, Bang Faruk Rehinia Munit ki janga phansi thik pono lapen laso stadium along kaprek amai penceng lok perang ke amai ki dodim anta doji pusi perang ki atuma pan than pachini COVID-19 akiso avur pen lockdown ki pia jok Karbi Anglong pen angtan kachari damji aphan akisung ki do jok Difu Government College along TDC ang dengalong amen ke chithap dunji aphan lo jok dun rinti Bonta Difu Government College along Bang Pharut Truck Societum TDC ang deng kachari dunji aphan amen ke chithap dun long ledet ajok Difu Government College adonwari along admission and long veknang jipu ke hang padupon Karbi Anglong along lo kachali anat thuk kilang asai kamla pen kithe kiding atum kilang kapang kre jok moruilo lasi mo ki Singapore hut kunan a college lo amen ke chithap dun long po lasi ajada bidi pen stami TDC along amen chithap dun long veknang jikali pulote la am su chisong bom ji pusi amen ke chithap dun long le lang atum pen ke hang pado Loka Charlie doa na sumaratum kaching room nang kok mate pinyar ni lason ke donang kok lake ilitum Karbi Anglong ke charia bang phu matela Loka Charlie hin ke lang charia bang phu atum nang ke lang don ke pangkre joine pini lapuan Karbi sumar mate ka Charlie doa na tum same moru yason sinang man lo lapen doa na tum sitame nona son apor nona son isi keso avur ki thur bura hudason ke admission pivek nang ji lapen admission long letik ni tum chesongji lapen intonte lapen himonto biswasarma vanstame tuning rilo lasi labang so putha ka kama bang nampa chun pivek nangi lapen ilitum Karbi Anglong long ke charia bang puatum doan ke theki dinga tum sitame nampa long dun labja phansi nilitum lo chalia tu mahin pen na tuning ri dun lo Pini jitini phaisir ke bani ke chesong along DGCS US KSA AASU, KAWJF, UKYA, KSU, KYO, UKAWA lapen HPYA atum lokacharli atum aphan admission pivek ningji pukachisong along klamalong sundun rinti. COVID-19 ki sunga pora hut apotsi lokacharli atum aphan amen pachithap long ji aphan avarsai pivek ningji lapen science arts lapen commerce stream atum aphan additional section pivek ningji puta KSA amaipu Simeon Rong Parpen ke hang pado. Union Society, ASU, KSU, KYU dan break jam ladak hampang asong gituan nilitum sai jog Japan ladak Difu Government College at tailong pini nilitum labang so pandemic to kok apor hutsame sai jog Japan to labang so dharna kidunang kok alam tigala puhan lo je peer thadang non COVID-19 a joine pen pinangan pu phemime akisung tamitum punang lo chitong nang lo aso joine pen ki ongdung araratum sung pikapor lapusona porhut Karbi Anglong bilangan kitu kilak araratum same minasumarapan dak higher secondary ke pass pen degree ke charli ji aphan akaprek adim ke dam ji phana kisung dokok lockdown ke do banda isilo lapen ge unemployed nang ke bat pen dai silo
lapen various problems ke dokok pena jok mena asumar tum percentage kilong le mezen pusitame akahelo ba akaprek a college din ke pedam chi phan atwar vedetlo Hamren pen rong check kecileng PWD atwar jo pedap ka chehilat ver arata tumke pinang anak kisung nanglo aningkan ong dung pen kisung pen kaning ri kaning lak alam ke jo panita arjulong kaselam thuthe pina jok suri suri arata tum la so atwar ka chehilat tar hanso la pen check in hin kacho Georgia phan non malom tuwar ki memedet ajok beparia tum dam dedet lopusi hawar arata tum pen ningje lasi lahaya beparia tumle wangwe pulote rong arata tum ki akili sung pikji pura pinilang sume piara da tum chepengsi tuwar ki wak ahir ki tanne ne de malong kang thina sai ki klem padupon halong buyo nang tigori so tuar kaslam lam thilason hello biha bepar atum ta gari tuar ga heno join ni pen bang bedal lo masi ni tum rong so se ne la buya tuar api mi ya phan tiya lo la se bu thobi dha ya phasi ni tum matha la se non punarong sor no salam ni tum la so pi te morong rong ni rong thom marat pe la so atuwar pe na kaprek hamreng ngi halat atuwar ulang ma lan wen ma lan be lo krong ge Hala bepari tumbang hokak rong soro along ba pinan ladak kacuyor tulang hansu du ba pineta kacuyor tum du rong sor sila bang so tuar bang ke lapuan si suli uncot hapu don basko saiben bang suli sutedet lasi labang so tuar long bang garia bang penan batai hini thom thom du lason dam ni det diki mane lason ke theglong du labang soyong si rong sor pen chirap chitu bi blonte khala chuyor tulang mangta bang ala mahajon du bang si nang bon check po lotang de nang bon check lu blonte dak rong rat bang ke hikia duli ka chulong ya phan awar saya velo ajaha ka dimalong ke harlong ki thoknang jia dim ta ki dokok lapen harlong ki roi ki wana phan garia kinang dokok ka jok bang so tuwar ka chehilat ahum tinalong sitami tangka ki rungdun padonang koklo pusirat atumpen than kachini duna tenge pining suri hini reng ko ning kanang bong sitami labang so tuwar rathur pak pen tuwar ka cheselam phong thom bak dotanglo lasi komentu sila so tuwar ka selam po mapura rat atumke ning rijo anpin ningkan kan bak do pol so tia kan krit thok bak do po la so Kedam ta. ke silok salok lepin salam lepin nang ma silam lepin lah pin la thok ta halong padun ni nong lieng se thok po man gari dam pom par ge ekdom ber lulu dat mat kai ta so to wa ke mi dat lo Aprang ESC sorkar hut hamren tu rong cek laso labang so towar black to pink kurichot pena bangke non api repairing hamren tu rong cek puga mesen atowar kachelat long leke ha ESC rolling bonachot pen bangke non puanta lasona towar sidam nang bom lo tang te la so atuwar rong kan bakarat ki halat la ke arong hisab dam lo plotang te as a whole so cheng ateng lo lapu bang he lapu lang parpan PS punon lang sumi PS rong mandu PS lang teng PS rong check PS long 5 PS rom phung birmaini PS kachelat atu war lo la se pudam lo pende la bang ke ong dung armu kachelat atu war hamren rong supi pen non jong pherang ke hundur kro pen nang kilo birta non malam so poraphan birta mon ton peksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj juice. Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank,
two-wheel farmhand tractor with reaper, cage wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihinamo piputot birta along huang tulo. Rong bonghat arong amekar kalitang huru intia supo excise department along achokamar ajidingti art applique prapo chitini bhai nerke pajo porphai ke papormalom kitnia kiso penajok arong chivoi tanglo. Bukazan subdivision angkang kido excise sasai kamalong achokamar ajidingti alang lichor asupi bangithom lapena supo inut atumaphan chio tekang si arong chivoi juilo. Alang li rong kachivoyalam karjulong pen cyclem dam rapet adonarap rong rupisi hawari si lapen jirpo jirpiatum ningdu green tea lo kalitang ajit ingtia phan rong bonghat perisalong chitini phai sirkep ani gang sama porsi arong thon lo Pini Karbi prime time ang gila pons kang ton peglo dumi thakmi kurwang tu